Leo mato fatasi ma le sunga ia Craig Fabe fo e Ryan mai le whalolo whatuanga. Ia, masani na o tai awa so luo vai aste tasi. E le taro porkalame nei le tanoanga ma sui o le whalolo whatuanga ia o te roa pisi nei vai aso i whatunga le sao tama. Good morning, Greg. Ma Ryan, nei tai au ma lo lusu. Ja, tai manuia turunga taua. Ina tula tai au. Ja, fatal fatu. Tuk mai su tato tunu. Ja, le ngati leo tato pa anga whalonglongo. Pa anga whaatau. Pa anga mtau tia tato porkalame. Tai au solo te tasi. Olo ua mawale manoe. Pa whonga mai ni tulinga. Ja, so ma ua nei whaatau wa. Ja, tau wala atu lau nanga olo ma ua sa wale me ma ua whalolo. Lo mo whaatuanga. Ja, na la toru tasi olo tau tuaina mo tele sa la whaisale longa. Ma le lua polu nei. Ja, le la lo i funga lei. Ma le tato la au tele. Good morning, Samoa. Ma lo lusu nei tai au. Good morning, Ryan. Ja, tai au manuia Samoa le tunu pele. Ja, e whaatalo whaatu le whaman malo i su kiriso. Ja, i seu tato tunu pele wa wha ime ni tai au. Sa tato moel po anpo. Ja, pe tato ni tangata wa leni wha moe moe. Ja, e whaafatai le alo whaatau munu muli alo tato tapa au sile langi. Ja, leo tato to au lia mania su fau whaatalo whaatu le tunu pele. Good morning. Ma lo. Kaula vea al fulu ali koe. Le se kaula vea. Na vea mo ia. Pa tonu pa tau al mero ia. Ja. Ja, e di vai e fatu tu. Ah, ki denga mu mule la me pal kamano Craig. Ai, se vai la au ya o koe o ngar fulu. Elanga ele se metro ao lo. Saka u fakai kai ai tani ai ke wa. Ele se ke ai ni walu mo ia. No, nga uma yang ka ko fa pepe pale por fa pepe ko ka ko fa vai lo e mi. Le ore ala vo tu le va no wa te lo na wa pisi o to le vai aso. Ya me se fo fa to ngai. Ia wa kasi ko inga o lo ya o ngai fa me lo fa ia tina ma tamiti le sa tama. Io se o lo ka fa ko anga po se fa inga fa sa lo a mata me mai ia lo sunga Craig ni ta fa mo. Ia o te lo ta pena nga mo aso fa pene. Ia ele o te po male i vai nga mai ta pena tina ma fa na o wa tama. So se aso fa to la vai tonu sta tonu. Ia e tau la mo ale ai. O le fonga tau mafa. Ia e le mwhaino mātou se esi. Ia ave are wha mua ia o tātou tangata le mei. Ero lātou wha mua. Ia o mātou ia wana o se back up fwoi dea. Ia a wā oe le whai whatu angam, oe le whai ati na. E tai tonu lava ui e tonu o tātou whaloloa. Ia o lo ua iai tele lava matatoe ia tūlanga umalo mātou tā pena mole aso sao ta mā. A mata mai nawa se mea whaingaluenga i titi se ipa. I se mea whaingaluenga tele a wālau tā pena nga mole ati na emanuia. O lo ua mātou tā pena i vaenga uma. Se mea whaingaluenga o se masini ia ua longa i foi tau tua so tatu whaloloa. Ia olo ua mātou tā lia le o atu foi. Ia ma le tu wātou so tatu tunu i mea umuna o te ofo. O te ofo foi ia toronga taua. Ia ai ole ave uma ia le sia leni le fonga tau mafa. Ia wale ai uma la sa. Ai fa pe fera so malo ro la so fu le lumana. Ia wai uma la val fonga tau mafa la sa. Ia na apalo le o tama e tau apa ila na mea lo fana fa tau tina ma fa na. Ia wa yuta la vao ia pe asira ngata i fali. Ia lo mana onga la tele lava ia le fai fatu anga le oso. Ia tātou oso tolu o lo mau al temi nei o le oso complete po tātou oso urula poto se tulo po le oso masani. Ia o le tātou yam spade po le oso spring. Ia le ngate lea tātou disacking tools. Ia po tātou oso rea e vai tā mai fai. Ia wale misteri o lino na le to tele ala ino le fual fai ma le ola lau sius. O le apa la mana o tele fai pupu fai. O le whanwhanu al company. Wha lima wha il pupu wha lava matoi. A wani tau wha wha i o le teimi lava ai ele si wha i mea ai le parapala. E mautinoa le a ola wha lau tangitangi le si wha. E au tātou oso se purini o le a lava tu inga whanguanga o a man whanua maa o iai. E le ma whai e tātou whaafita urina na tina ia tātou oso. E alua kore kako oso pāre maa ba. Avangone me arwur kamu. O le arko inga ma ai kura i mei konga whangone ki adwa kua. E se pana tato oso si pudi na ngai. A tato oso la poto voi na iei. A e mana o mia se talo e te le atulo na i o ilau moto. Na e asi ere whalo watu. Oso ua mea? Oso ua mea. A ua mea vola lai whausia i rei ai. E vai e le fidi foi le pau fidi o tato ua pakore ele le se pana tato se pana wala le kulanga ye se le fa bakala lu fa me o mai ka ko masingi foi le ku yava
Ia na matou tala no ina masini dia. Whakaikai. Fata tai o tau dia. Oia. Walu tatu masini tau nu lava container sorry ni. Asfaile alu si masini sa vai den na fata wina te mali to le fo va. Okay. Kia tatu masini nao mai? Tolu tatu masini nao mai. Mole amatanga. Mole amatanga. Ia. Ia na mai le i ortasila toela talia mai o tonu tau. Era nga me ku ire koko. Sabe si ai vai fa sala ngole o masini na ta mato tanno ina masini na o mato pe mai son. Ia mai ma foi la te me mai foi la masini a saure linga to nga tau fe siri se vai fa o tana. Ora fa ma ia o rua. Lewa mai. Lewa mai. Vai la ngau kau dia. Ia wala ngau le singa lu nga tele nai le ava. Ia. Na wala mistelio to tele tangata. Ia mai fo tão fai mo se benefit. Tele ava alu au tu ava. Mai no. Ia o se le ni fo fa anga mo tongi. Tongi. Ia a lo fa tau ne se tau mana ia wa fo ia le tato au fai tonga ava. Ia olona mana ia pola na tau tato masini lo fa tau ne se fair time le miti tato fa nyanga. Ia o mo me o lava to em fai ona no fo lava profit ia oi. Wai em fai occupy ia lo time. Te su to ai pa manava ia ki la masini tu. Olona mana em fai ka pingi fa haya. Oye haya. Em fai ka pingi fa em fai fa. Tagatore no le fai ava. Ia wai ia le uno fa un longo fo ia ona tangata o ine ia fu tene tu i mai ava tu tele le mo tele sala fa ia al mana fo lo fa ta una ira fio anga ne o sa mata le la mana ia fo ia bolu ta tu masini mo tele sala fa ta sira le ta dia mo ni pon tele ta tu masini se tau va te ta masini se fu tu lu afe li se lauta tu ia mai le na se fu tu lu afe fa na mai le se fu tu lu afe lu mana ia wa me makino ta situ ingo to ti ala tala ter se fu afe ia le faingo le o avale la ia o fa mana tu ai o lo te minne wa mi sila e fua isi le au mai o isi masini lunga le mana mia le tunu mana foi ama lo place le ora a warka ko container le sa ono le fatu ai lo to tele le ia ngal masini to ia ngal masini so tatu tunu ia wa o le tasine yo atina e se tu petele so tatu tunu ma i foi le wanga il to tele so e pe foi tu langa foi le a un ka foi le ku ikoku e ma foi ku ikoku la ka i ka ia ai da ko ai masini na tati na utai vai chen e pa o le spin fiti mana yo masini le fi fa ilo suta tonu mana tua fa pe to se furu ka mai wa ha mai ko ku ilo ava po ko lu suka la ka ko kas o le masini le em fai on kon ka inga umar ko su le ko se ka la e alu lava palaka le single face e se palaka venga le fa po se palaka mafia fi fa single face sulu wola ko ko mala ku e sa fai lo malo lo ngala ku yang ai pe pen fitina ta tu masini le tau nu mana ia mai se vai nga tau e on si le fia le tunu o tato masini la ia mar hydroponic nentan noina ia o te mini o te le wa mo muso tu u el fala ina la palpala tulanga inseti ia ma ia o tato apa o lo fa on pone pela na ia tato hydroponic ia lo fa ta wina fa lo fa anga o tato lo se lau se fulu no house la ia fa ta wina fit lau di masfulu all right tolu se lau di masfulu ia male lu afeta la ia fa ta wina tato masin ia o matanga o fia ne masin ia te va ai tu lava ese le to sina ngo fie ia o ele tanga fa ta au le mai o le fu o le la au o le mana fo ila o le la usius ia vai le man tapenanga ni tapenang telo ia na le fatula au lava manga o mai tu no machine ona mingoi lava ia sai ko ia le alu tato vai la ia flow wala yo le alu vai to no tato machine to pon a le outcome on me ia mar result e se le matango fie to no tau ia wa pe o lisi menga o ka faki fo la o fai ko ala au ia me se ngai kanga ka de ngi greenhouse fo ia e fai o ngi sekia o le mo ia ngala o fai o le sina ona power me o le ia fa mat ia e tu e la machine ha Japon ia ona fai lo le o vai ngani so ka man fa ku ko ngol fali ia fa tu ton fali ia fai ona ave tu i ku lo ka mai share ko ia fa nga fai ia wa tama machine ia pe fa pe le ia ma ku lo le ma le moto ngai fa lu net vai ia ona pule lava o le lo fatula au to mana ia
Right? Ia, whaftai wala wanoa ia o le toi nā masela ina le blackout le sa le sfore le talwai nei. Sa o le ia. Ai la tātou tonga tau, ai mawhau ngō tangata te mina. So, saka generator. Saka afi mōri. Pese, anga le whakau e saka afi mōri. Mongkoro pongi sa kore meo. Ia ona o a inga lava la sa mata poso mata ala te mina la sa ola lava la tau fale ona la generators. Me so le umi o le te mina. Pere umi. O lunga i mato o tua wai pere o te mato o tua pe luai kula le pe mo buanga i disi pe. Ola pe nga le sfuli mingu kia koe pe si luai kula. So wai pe fōringa mai fo ile ua mako i le anga afi mōri a kāku. Ia le whautua ina ma malo seo tātou tunu. Awan inga lo seo generator. Leo whatua au mato na mato pa u luasfu pasene yu lai ato. Leo tua whama matu. Eo temi nei, e maua lava lau pa u. Pe ona uta ua te leo temi. O le whalo oloa ato lava i le whalo whatua anga. E maua pa u yaso uma. E mawhai ona e o atu e whai lau whai ngā whaatau. E mawhai lea lau taru sanga. Ona tu ule manager so falo o falo oloa taitas. Yo ila to ye fa o ina tono prosili mal pulinga. Yo la to ye lufi na mai le pa u tu ile tangata male tangata. Pe yo le mele au le pole fo ile ta to va pe falo foto anga tanga. E ye ile ese senga. E ma fu ona tanga ta le falo oloa foto anga. Ona o tu langa fo ile le o le yo oloa. It's good product. O loa anga ta mai le lalolangi ato. Pea le tūranga nea e whaai loi seo tātou tunu. Ia ele ngata fo i tūranga generators. Ia lo mau fo le te lo masini. Tātou masini power works. One battery fits all. O le wingo le whamatalanga one battery fits all. E tasi lava le maa. E mawhai ona o lailau i diafi. E mwhai ona o le moa vau. E mwhai ona o le moa tosu. E mwhai ona o le trimmer. E mwhai ona o le blower. O le winga le whamatalanga. E one battery fits all. E o maua uma lava ma tutua te palai tutonu o le whalolofa toanga. I e tale toi fo isio tātou tunu o sau mea lofa. Isio ta maa. E peona ta ue kwek. O le lau walo i tutonu isio tātou tunu i tu lore ni tai au. E uma lava le asa. O sau mea lofa i te wa ai pia. E manatua. Se fulu lima tau sanga na iluma na i au ngā tupulanga. O leile lava lau masi ne te mana tua ina i fo ni aso tama. Ia ele ngalo fo i whailo le mato au nanga fo o umani install. Le sa talalo i el version tene. E ele tūlanga le mato pest controls. Leo e ele au nanga le alfalo vatanga. Mantua le mate o mai lava ma pese i vaila au. Ai to tele malo se tatu tunu. Sa fisiri ngia lava pe fai el alfalo vatanga le pest controls. E e fi whailo tunu ni tai. Ori alo ma whaina whai. E ma whai ona e awa pe te ai alo ni tūlanga ese ilo mota polo lawa po tua whali. E tūlanga inseti i o rungo lo moenga lo e tō whai. Ma so lava se whai ngalo whale o lau tā wali. E ma whai ona i whafso sa i wa vea tu i e le whalo lo whatuanga. Nā le whafso ta e tu lava i ona e wa i ale i maa ua. I a matia tu whasinga survey whai le laititi. E a mo le costing o. I a ona awele tono le poolinga. I a i la tō i a isu ina mai le aso. I a wato i rota mai whangalo whati. A wate pole. I a i tūlanga fo i le leo tanguta. I a mwhawhinga mo discounts menga. Ai te tawana pa ul tau o tūlanga le provide o tō waila au. Nea mo, ona vaengana ta si tilo ia le pūling. O fosina mea alofa mo le tunu. Wa o mātou le au mai vaila au. Ia matulanga wapena. Lea lau e tofa. I le talaina o lea fo ia vaenga fo. Ia o na e te ia le sungal matua ia asiata whala. Ia kumaro asiata ngai pingia me vaenga ngal pest control. Ia o lenta au e range unang tau machine generation vaenga uma. Ia fisili mo le tamali i after ia imali. Ia o ia tonu na lo vaeta to service and repairs. Vaenga uma lava ia. Ia o vaenga ne o tatala. Ina ia mawhai on tatonu ia le tunu. Le mato te whatawina machine. E iei male au nanga. Eventually pea ia mtu ai mo le servicing o lo machine. Ia walfa o poino ni si masina ma ni stausanga. O le ola le lei o lau machine. O lo whatawina whalo whatuanga. Malo, whawtai. Se i wangarau i se si vaenga au sila fia le tunu Craig Mariah. Nei tai au whamule mole? Ia, whawtai mula wano tolo ia se te whamanatu o le benefit o tatou mene o tatou pest controls. Ona o le vaila au lava le wha le amai whalo whatuanga. Tau te iloli linga sa mo le tunu upeli. O le tūlanga whailero le malama anga. Ma le tūlanga le whaunga ina. O le measurements, o le tūlanga le apala inga. Ina ia maua le best results. Ia au ale tali ato isio tatou tunu. Nei vaitau o le telo whaama. Ea le sau ceilings, ia nau whatula au, sau whetalaisa, sau waila au, ia maso lava se vaenga. Ia e mawhai ona yasi matou la tasi.
tasi o lau tau tua ina le moteli sala fai. Ia tatu la lai funga leil fatu taulanga. Ia ma tatu main stoi vai teli. Ia o lo maua lava ma toi au fai ni ngalo. Ia tatu fai faiva ma la tau o lo fai al faiva o le asian ngatai fali. Ia o lo teli tatu me fangota. Te vai au ia so o lava se vaenga. O sau pa u fangota. O sau mātau. O sinkers o floats. Ma so o lava se vaenga. Ia o lo maua lava ma toi se palai tunu whaloloa. Ia fai ni ngalo. Ia tatu a inga o lo fai atau tua la ai tau malele me atunu e mau. Ia mawhai ona i whaonga ina mai au nanga Samoa Market. Ia mawhai ona click lau link. Ia whatawina i ona piki ina le nei. Ia ngata fo i le Samoa Market. Ia tatu la lafo i ngai manukau. Ia le tatu au solo whai mai le mysamoa.com. Ia matou teimi tala. Ia mai le songa fua i las whareile. I le afal fitu, le afal wha. Las tonai. Ia le afal fitu i le tas. Ia la sa, ia le a Ryan McQuick talo mo le tina se no ia vene taimi ia so foi vai malu puenga sa mo le tunu pele ia ma tu tai le vai a fei ia se upu wala aloa ia pu wala vale so fa fonga mai ia ma tu atu la vai na ia fa mangalo ma tu na no auna ia vai ma tu lo to malu malo to pa ia ma ni taimi ma pulsili le fenga pulenga ia ma le fenga renga lau fonga fia fa lo fotonga ia fa manu ia toi la singa uma le utamatai sa mo le tunu pele. So fast we